Kubor Kabatisi TV. Lawan Rashapi dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ke Three Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ke Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ke Kali Datsun Ready Go Batamai, kabas kem bat Bidor. Kakinhon kinong sumar, kibadon hapo kashatri jong Riboy Traditional Healers Association, hakalai poterik urisau arajar arpo, kalalum na kajingyalang bakerpang, Riboy District nakabanta ban yathiryatai, halor kibabon kimat trekam, nakabanta ban penek pensa ya kerukom sumar tenrai, badru ban ri bat sumar bha, ya kidawai kenbat kibala ban yo, nakiklau kiptab, kibadon hakiklau berben jong Riboy District. Hakini ke jingyalang kabalalong haying dorbar hall jong kesnong pahams im hanongpo. Laya don lang ru UMLA kanongpo constituency uba Meral Bonds im ubalong kumukongsan bat UMDC kanongpo constituency uba Balajits im ubalalong kum usumbot kongsan. Nang tadi kinong sumar na keleng kisnong jong Riboy District bat kiway. Masih itu ipi bahagian ke station kebeladep. Kata kaat punai terik mentau benai mensi balik bidangnya keren sepang katu ke traditional institution kepada kalian juga district council kala bu hangtei hapo damsai kala hap hapo jong put usam jong Riboy district jongi but kalong ke besutenat na benda ke jonghi bakum ke association adin ba ke district council kan itu ipi kan air UMD jadi training di bawah hakate ka institution ke bagai district council kalapan kere. Pada hadin berbila pas nakate institution hila aru banio ya ikam sorkar hila bano. Namar ba kumbalada penpau ne dau presiden Joki bana kalian ke sorkar India menta kadon dia kene ke Ayush mission Ayurveda Yunani yoga Sikhia bat kita ki homeopathy ki badai ki rukom praktis tenrai apo dari India ki jongi niru hangne ki don ki rukom praktis ki jongi ki bagi ju le anu mensua kumno bagi penkhia ki jimpang ki bapher na kalian ke sorka ke phai khman syakini ki rukom ai dawai kenbat tenrai namar ba nitip bagokom ai dawai kenbat khasi ki jongi kam kata ya kamet kapat kajungi kalau ke ba ke perthai baro ka phai khmat menta kadangi ong nadu jur jet ni phai khmat segi bang tenrai kadangi ong nadu ki riam ki bekru menta ka perthai ka phai khmat segi kam ki tenrai haman lagi sob sekul ngi kwa penlong ya ka general meeting video ki training kada mangama hi video ki training kamon ba le nisya prinbe nama ka disiplin kamon di mo kumlong impurom nya kita kinong pang kumlong in sumar ilane kumlong bangin impendek pensa kamarya kamon ba kadon gaduni kini dikot ba ginaput umba juga dikot ba kasarkar ha kamon ba we umba bukam pendio ini tenang ba ka penlai ini na jing ran na kinong igreu ba ni sumba ba sisu hapo jangan nak kenhor bat asisam ke jungi ngidon subun ba kijine ngi penpau hangne hakmat yuki kenen dan ibuan hangne ba meralwan ba baraje rani kijitmu jangan nak sense kunde tang kabangi alum yalang hangne bat penlong di meeting ngane mangin sim ni kita nation ada kajikwa dagini kalong ban pendiar paten haki kon, haki persang, bat kumta kerten, kembit penduk pendam, kedai berim. Kapaan nanta, ngikwa aru penjengam ya gaberia, pentung ya di plang di tempat itu wai di sin, hendrai kapisah ngimda. Bat ngi penpau hangne, bah hapo itu besetar budi dungi, ngidon katlau kepeher bahag wangilio, bal aisubha di bahi ngiduna. Nakaliang itu ni persiangi penuat kilat inti bagi kilat rekam untuk sekat. Nakaliang jom sorkar jelas, batas sorkar kini. Ayam sedang suara di ngarap di sorkar dan di
Kidon kini ki departemen ki bagi labu kerpan. Nagaliang jo ke sorkar pedeng. Pak nagaliang jo ke sorkar jela. Kadon kini kemeganya state medicinal plan board. Apa sorkar jela ini. Apa kajinpek jimi jong ke forest department. Agi distrik di lembaga kini DFO, divisional forest officer jong ke social forestry. Kilo page, kilo kemik, na pemerintah kini berkam kilo. Dan ini ngebut keladan apa kejelas ini. Sila dikenduk dengan orang lain keladan dikenduk di training tak terser. Di Palembang jom ini ngebut kemudian kejelas kejungi. Baik kalau penterikam apa di distrik hotel. Nah kalian jom ini ngebut kila persang dan air dingerap. Bagi dingerap kuno bertinlak bentum ia giding tum di bolong dawai na kita bunla dan penenkam ban sumar yang didimpang di sitom tiba ngikung di beriungnya dulu kumbala ban sumpu ka ini gejala kejungi lengkane ka dong sadai lapingi kejungi ka bukan tup ya ka 100% di jaka di padang long cloud dibabun bidang dei cloud di tetap dibang lah dan tum yang dijingtung di dunia, tam di media ibaratkan yang rekam, lawat di rekam. Nama kata kini dijingarap, di penangkalian kesorkan mengikendu yang association. Ngangit lagi por keladet pelajui kendu itu, pelajulit. Berikutnya ia itu di representation dan di city dan di application di dongki. Seperti keladet bentuk segi, yang sepahaman ICO film, nama ini apa? Bukti. Mentang mikir, lapan, kita lihat, apa benar? Kembali usul mengenai kesediaan jepi layak tu, bagaimana kita kamu cara memberi, apa kita keluar ban, badan ini keren, bakarat dan kur, hing, asem, di paradok persnam di badan hangki, kan air itu kita, apa hek bahaya kesediaan nilai itu, agak waktu lapan, tung, angku yang di situ, di hilapan penentang air. Lalu layak ini kita Angkai ke kamram ke bandung ke bandung men bani yang kendu ya dia ko yang sekitar beristri dan beriboi bat atau juga kuaria kene kami kerja state medicinal plan board kepada klik dah APCCF mo ukuran CCF atau forest department itu makini kita ki dingkha sebagai sorkar kami na Delhi lembaga Ministry of Ayush tidak berhak di sorkar itu dan marutangin dia pun terset A. Ini apa niat hidrologi kepada dia? Berbagai aplikasi, berbagai report, di hasil kalian report ke projek report mau bersama kata akar dengan gajakam, kata tenerai yang akan tum, kita dijadi tum demi kuat akan tum, kita didetail kiri bentuk, nomor ini tidak diharap tidak.